Akleng bida kam sa 1990 ang apran ke daman ladun tu nili adawam nili akleng to Edward Pransa yung alang di dobong na alang li panda laso hempre ka join vacancy alang li riat e bang damang du ito lasinong nili karbeng lo marar pa chuning riji bang ke hempre ka men pen bang ke non din tu situation nili ke thekdong lo deng te hala 1986 aku dah sunam mani dia nak sini karbi yang lorak kan dia sini pian pun ba nili ke itu logo tek pi bang amun kita tadi tapi nili ke tek pi bang tadi mon dah nili ke tek long tek ke no nili la song pro katung kacet to tu dam tang tarik pri alang tu cetok langsung kacet to kono kecok ci pula pa ini dah tu las nili karbeng lo marar pan ka nili yang tu man kecok ci brote nili kamat hateng brote je aron ke texture atau pan non son supreme court along ajas non mate ada advocate non dapen texture atau pan yang sini tumpang rumpen ani siba je autonomous council MP atau kan tuh lapenon lah kahului saya APSC tumpang tuh tumpang kita mi tumpang rumpen hal ada kabangsi ketam cipu pensi solution wangi mah sini di pinpen ke anu tin mah dah cuning di pepon mah jong sinong nateng lu tin di bikin nong nateng ini tungke kowe dah tuh nasan sinong ni di kelong bom tuh alasu karbi jangan kodi yang jail ka je thapen danglo ka je bohong ka je jo ka je pathi hem ka je boy ko la haida do lo la song sin nang tang bo kisung bang ke leader tum ke sungsi kisung ye bang ke raka tum ke sungsi mane aso po bang jail dam ko mane aso po bang ke aren so ko karbi tum ke duk det bino mane bang ke aso mar jail dam ko ahi di je yo ko ahi ma di yo ko jola song si dak nang man de ti ta sini karbi ang lo rak ma chunin li bang ke nola ni poni sokan mo ile tung texture atau apa itu nampang room di po hala software long bang na itu aron ateng bancedang ko sonte mesin ni ma pusin ni anu tin pa ka chuning ni itu non ahopet keempre galam ko sa pensil tung bade itu long dong peace agreement September 4 ni laban so ini kaya udah song laban Indian government, Assam government laban so peace agreement to dia pernah disebut bom ini tuh Caribbean bom Caribbean leader sama laban so kace komite so sih itu stamil lagi kemesen angke kali ini tuh bom cili side ke hafta lagi dan ini nasi lahai cili side se dia jiakan ini tuh bom মানে মেসেঞ্জ এখন একরাং আনসে কিটলেন ke dam nekhan sivet ke chizor bekya pha ili tu bakhai nasi ini tu kado kawi ke thekeri intellectual pen chenglo constitutional expert law practice pen political leaders social organizational leaders to an ini tu isi amai che pha pen dada kechok ke thek seratum nang pathalo na nili penseng lo itu kan kado kabe stame kacini ne kopilone kechok chelone anu kita hang prang so si dukok lo lasila so misunderstanding ke bude je apa ili tum karbia lida sambong karbia kayang bong owe kimiang bong stame la sombang a controversial dukok lo lasi ili tum mesenji de ekran ke rangi potro optai yang bom itu laban so kunjing sai mate kacing waya platform isi a major kaben hala dan si itu kado kabe excel karbian lo intellectual doan social organization leaders doan political leader doan itu jinggung ben laban so a discussion laban so kacing waya patut kita moda ni di sige thegam long ke nilita pilih ke juga ini isi ke tegam dong juntu
rap jo mate guri rap sai reservation pin alam la sino ke dam tangkan la 26 MSc convention sita reservation ke kali mote muni da tu ma non isi alam langke na son ke kai da ke boru se hai ta boru dum ke nili ka chinia teng ke SD kali la pela so kasi pu suruh putar pela son da mate surya bukayan pela son da Samson Surin puno Ramsing Munda puno hala tun nang hai nili ka chinia teng ke 26 ta bang asunang produk ni dia usili tu karbia sino nala siam iya naman ko nyong sila 26 ta karbi dengan produk karbi pelan bahele tu nang produk kosong dia ini tu hang ni kusini dia tekan lo oh laso ame ambensi nanti aku kami intellectual leader political leader মানে constitution expert person lamen law practice katu kabe itu tanggung di mana itu body ko hala dale itu katu dia hala